Bagugu menya mulio. Metwere, mbabaire. Ukamboni. Itura riria nguruka muvakare wa gicigo kia umbunge kia Runyenjes na mbere iguru kaunti ria Embu turatungana na mbica ino ya mugunda uyu mururu. Thiini wa mugunda uyu wa Moses Nyaga kuvanditwo mavavai na kwingi gukavandwa matunda ma thakame. Nyaga arauga etonyire urimiri uyu wa matunda miaka iri mithiru vuva wa kuona hathara nene urimiri wa nyanya, mboga na mumera wa muguka no umuthi agiketha thavuri yake arakorwo murimi mukenu. Twekite mbere twikora turarima nyanya na miraa na twikinya vandu tukiona indo icio ni ira cost muno mene ya ndawa ni ira cost muno market gutura na ukithira ni ura strain muno kiruta erocio batiru tukiona ni wega muno kurima kindu ta vavai tondu vavai rina profit. Wakiumia Nyaga akethaga kiro 1,500 cia mavavai iria arendia o kiro ciringi 40 akiuga ona ndavotaga kwigania thoko ya mavavai ni undu aguri ni engi. Tariu ko mugunda rio wakwa mavavai matiganaga na niko kwina andu engi muno maramacaria magituraga so ningitiganiria biacara na demand ni undu wake. Urimi uyu no vatete kwarahura muturire wa Nyaga na family yake undu utumite atwike mwalimu kuri arimi engi a matunda gicigori giki. Giki ni kirathi kimwe very simple na ni undu mundu auga kana thomithwa mathaa mairi kana ndeka ciigana ona na mundu ucio kana korwo no avote wanage kurima ni tondu urimi ni kuroria na kuthii gwika ni tuthomithagia anake mundu ekorwo na interest Indo icio cionthe gutina kindu kina mbia ta manyau mariku. Rutharu anakorwo no mwira ni mabuvagirwa. Abuvagira me manini riu ni gutua kutheri. Na kombeana mimera ino ingi no tura ku utungatite wana ukiriki gutua wikuo kuthondeka no muvavaite uguo. Riu na tigane challenge ni nayo kidogo ta ino kwa ningi mu mafandu nundu nenda agika undu ngeka. Wana kwaga urimi wa matunda kengi wendaga kundu kumu rimo mimera ino ni vataraga mai na kuona gicigo giki ni kigomagirwa no nyivu wa mbura thirikari ni ivatie gutambia mai ma urimi niguo kugucirira andu ethi engi urimiri. Kenda tuvote gweteria ni nenge voya thirikari ya county kana thirikari nene ivote igerie guturetera mai kuma kuria mai maumaga nyonjere ta Thoci nyonjere kuria guothe mai maumaga Ndamure ni kenda kuvote uko kwina mai mengi tuvote kurima urimi uyu mwingi wa matunda. Tariu mama wako makoretwo mena challenge ya kwambiria kugwithia matunda ni undu wa mai gutura. Wa uguo vari na vata munene wa thirikari gwaka kiganda gia kuthondeka juice niguo kuongerera thogora wa maciaro na wavo arimi mone umithio makiria. Undu wingi ni ati kundu ku ni gukaga andu engi muno aria makoragwa maugite gwicira mavavai na makigura mavavai. Kwi andu metagwa brokers although anao toko mangithurana no mekaga wega riria maukite koro kutungivota ukora kwina vandu vankoro vaina vathondeketwe kiganda gia kuthie kuvira mavavai kenda mathondekwe juice kana mathondekwe vandu mangithondekwa makavirwo vandu mangiriwa. Undu ucio ukora mwega muno tondu ni twingavotaga mundu arime vavai ria kuringana na quality ukarivira vandu thokori mbega niguo uvote kwendia vavai riaku. Ari gicigo kuria arimi engi mahemberetwo urimi wa mbembe, mboco na undu na mumera wa muguka kuri murimi Simon ni ocete mwerekera muceru na kwambirira urimi wa matunda na makiria mavavai kuria arauga kuma ambirira urimi uyu ni onete umithio munene. Inooro TV kuma kaunti ya Embu, Betagwa Peter Mungai.